ارتهجی بیاره خوزایی کو جهیلا مروان و نکار بی راوستاندن و پیشی بی لگرتن. جبو کو ام بکارن خوشبو بلاتان بپاریزن و بخساره که هری کم ام خواه جوان خلاص بکن ریبازین هری باش اون کو مروف ده درباره بو بلاتان ده خودی آگاهی به و بی بو بلاتان جی پیشگریان ورگرینه. دکیلین اول یم بو بلاتان ده هر مروفک به تنا سری خویه. تنه آمده کاری و آگاهین مدکارن ما بپاریزن. جبر وی که جی دوی هر کس جبو هفته و 2 ساعتین کو پشتی بو بلاته که وک کیلین زیرین تین بناف کرن خواه آماده بکه. باندورین بو بلاتان این روخینر و ین کو جیانا جواک دجاره که ده درد بره ده چه دخوا نیشان ددن. بروچونا آسایی یا جیان دسکنه. ده بنسازین باجاران ده زرارین کو تلافیه وان نینه پکتین. آو جیران تی قود کرن راگهاندن رادوسته آنجی ده تخله. تام جیش بر ویه که کس و مالبات جبو کلیین کو تن دمینن دوی دپیشی ده خواه جبو بو بلاتان آماده کربن و به آوای آماده کری تف بگرن. دما کو وک شخص و مالبات ام خواه جبو بو بلاتان آماده بکن دوی جبو شخص و کومن آستنگدار و یم کو پیوستیا وان به آلیکاریه که تایبت هیجی ام بکارن برگرین تایبت ورگرن و آماده یا خوش بو وانجی بکن. بنگها آمده بونا اردهجیان او تشت کدوه خو بسپیره بجه آنینا پلانین بریا اردهجیه دکیلیا اردهجیه و پشتی اردهجیه. هکه آواهی خسارک ندیت بجی دکیلیا هجینه که ده هن آلاف دکارن بسر مده بکوین بشمتن و آنجی بشکن او گش بومه دوی کیلیه ده روشن بریسکن. جبر وی که جی دوی ام دمالین خود درکوین نیچی را خطریان و ریسکن هی کم بکن. آمده کاریا کو بو اردهجی بکرن دناف خود آمده کاریم بو روشن لزگین جید حوینه. سپانا آفات آجیل داخلین تلفونا خواه یا موبیله. بو که هم بکارن پیوستین خواه یم بری بو بلاتان، دکیلیا بو بلاتان و پشتی بو بلاتان. جی یک چهی پیدا بکن سپانا موبیل یا بناو آفات آجیل هاتیه داهناندن. هندکارن جفروشگهین موبیل این اپ ستور و گوگل پلی داخلین تلفونین خوین موبیل. بسایا و فونکسیون مروف دکاره هفدیتنا لزگین لسر اینترنت پک بینه. سرویس و آگاهیین جهین کسا کو تلفون دکجی دیسا بسایا فونکسیونا و سپانه دیار دبه. بکارهنرین آفات آجیله به یک توشه دکارن خواه بگیهینن ناون دا بانگوازیا لزگین A1122 و بوی آوای جی دکارن رو شاخویا لزگین را گیهنن و داخوازا آلیکاریه بکن. قادین کمبونه جبو کج ساعتین آول این بو بلاتان شون و مروف بکارن خوش خطره و ریسکین هی بپاریزن و ده اولهیه ده لحف کم ببن تین بکار آنین. جهیم وان قادان جی ده نخشه یا که ده سپانا موبیل آفات آجیل ده لسر روپلا آول ده تین نیشان کرن. زاروکن خوشی هینی لگرینا تلفونا بانگوازیا لزگین 1122 بکن. دوی ام پروردهیا آلیکاریا دسپیکی یا نوشداری ورگرن و دناو مالین خواه لکارگهین خواه دناو عربین خود هن آلاوین پیویست این آلیکاریا دسپیکی جی بجه بکن. لوما جی دوی بو تفاندنا شوات ام آلاوین تمراندنا شوات جی پیدا بکن و هینی بکارانینا وان ببن. خطرین نبنیادی موبیلیاین مینا پالدانگ، قنپه، سومیا و تختبندان دوی ام جکویکین شباکیان و جعالاوین که احتمالا قلباندنا وان هبن دور بخن و الجهه که اوله وان بجه بکن. آلاوین که دناف دولابان دنه ده دما اردهجیه ده دکارن بکوین و زراره بدن مه. لوما جی جبوک دولابین که دفکه وان هیه دوی ام چنبل آنجی دستکه وان چیکن. بوی آوای امی ببن آستن کو ده دما اردهجیه ده اف آلاف جناوا دولابان بکوین سرمه و زراره بدن مه. دوین توپین پیشگهه ین کو لپگه دناوان ده هنه، توپین اکسیژنه و هر وکی دن همو توپین کو گازا بفشار ته ده هنه بدیوار و ورن وکرن. لبله دما کو بدیوار و بین وکرن جی دوی به آوایی که حسانی مروف بکار به وکه و بگره لی هر وها دوی جخوبر به قضای کجی و نبن.
Di hemû erdhejiyên ku pêk tên de avahî dihejin û ji ber vê hejandinê jî alavên ku ji hêla giranbûn û mezinbûna xwe ve îhtimala qelibandina wan hebin dikarin biqelibin. Ji ber qelibandina van alavan jî kesên ku nêzî wan bin dikarin birîndar bibin an jî jiyana xwe ji dest bidin. Ji bo ku em bikarin rîskên ji ber alavên nebînyadî pêk tên kêm bikin, rêya herî bikêr ew e ku alavên ku di kêliya erdhejiyê de dikarin bikevin û bişemitin, biqelibin û bi vî awayî zerarê bidin me li gorî teknîka guncan bi cihekî ve bên vekirin û bên zexmkirin. Alavên ku ji materyalên textîn, sunta an jî medefe hatine çêkirin, ên wek dolabên kincan, camekan, şîfonyer, komîdîn, sêpaya televizyonê an jî alavên ku ji materyalên hêsîn û metalî ve hatine çêkirin, ên wek dolabên metal bi metoda bikaranîna profîla lêyê ve tên vîdekirin. Tekberên spî û alavên elektronîk jî bi alîkariya bandên zelîqong ve pêşî li ser xwe divê bên zeliqandin û piştre jî bi dûbel û vîdeyan ve divê bi dîwar ve bên vîdekirin û bi vî awayî divê ji cihên xwe nelivin. Ji bo alavên elektronîk ên ku zêde negiranin û li ser masayan disekinin, bo ku ji cihê xwe nelivin, bikaranîna terîşên bi clips ên plastîk tên hilbijartin. Wek numûne, qasaya kompîterê, televizyonên biçûk, alavên biçûk û navînciyên elektronîk û her wekî din. Mirov dikare alavên mîna nîgarên ku mezinbûneke wana navîncî hene, nebatên ku bi binban ve daleqandîne, awîze, neynik û demjimêrên duwaran bi alîkariya çingalên metalî yên mîna tîpa S li cihê ku lê neve bizeliqîne û cihê wan zexm bike. Her cure alavên ku li ser refikan disekinin di kêliya erdhejiyê de dikarin bibin sedema rîskekê. Li pêşiya wan jî mirov dikare bendekî ku neqete bikişîne an jî darikekê deyne. Bergiriyeke baş û dihcih de ye ku mirov pirtûkên giran bixe refên herî jêr. Mirov dikare alavên cam ên ku di malên xwe de bikar tîne yên wek camekan, nîgarên bi cam, mase û sêpayên ku ji camê hatine çêkirin û bi masîdankan bi camên temper an jî ji materyalên zelal ên wek PVC bide çêkirin. Her wiha li pêşiya şibakeyan mirov dikare perdeyên stûr jî bikar bîne. Di kêliya hejînê de florensa ku ji duyê derkeve, bo ku ampulan jî bi xwe re danexîne, mirov dikare wek materyaleke gelek hêsan bi rêya girêkeke kabloyê pêşiya wê asê bike. Divê lûleyên sobeyan jî bi alîkariya tewqan ve bi dîwar ve bên kirin. Her wiha divê sobe jî bi terîşên vezelokî yên metalî ve bi dîwar ve bên girêdan. Amadekariyên bo piştî erdhejiyê. Piştî bobelat an jî rewşeke lezgînî ku îhtimalan wan heye pêk werin, wek endamên malbatê em ê li kîjan qadan li hev bicivin, divê berî erdhejiyê em hîn bibin. Cihên herî nêzîkî wê ya ku di rewşeke wiha de dê gel li hev bicive, hûn dikarin ji keyayên taxa xwe, ji cîranên xwe, ji şaredariyê an jî ji ser sepana e-dewletê hîn bibin. Betanî û xwarina germ dê li van deran bên belavkirin. Heke erdhejî bibe sedema bobelatekê, dibe ku di nav heftê û 2 saetan de alîkariyek negihîje we. Loma jî divê em ji vê rewşê re xwe amade bikin û ji bo pêwîstiyên sereke yên wek av, xwarin û vexwarinê, çanteyên rewşên lezgîn û bobelatan jî amade bikin û deynin cihekî ku hemû endamên malbatê cihê wê bizanin û bikarin bi hêsanî wergirin. Çanteyê rewşên lezgîn û bobelatan. Ango, seta qîmkirinê bo heftê û 2 saetan. Di nav çanteyê xwe de divê em av, xwarinên ku zû xera nabin, seta alîkariya destpêkê ya tibbî, radyoya bi pîl û pîlên zêde, lambeya destan û bo vê jî pîlên zêde, ampul, betanî, niftik, heste, pênûs û kaxiz, kêrik, pîpik, betanî an jî meşka razanê, meqes, banda kolyê, cilikeke plastîk, an jî naylon, peda hîjyenîk, belgeyên girîn, kontrat, pasaport, kartên sigortayê, kartên ATM'yan, fotokopiyên masnameyan, kartên bankayan, pereyên dirav û hejmarên telefonên girîng bi cih bikin. Ji ber ku mirov nizane bobelatek li ku derê û kengî pêk tê, divê ev çanteyê rewşên lezgîn û bobelatan ne tenê li malên xwe, her wiha li cihên we yên karî û li erebeyên we jî amade be û bisekne. Ji bo pitikan, gebol,
Cilkên pitikan, bîberon, derman, kincên zêde, karta agahiyên rewşên lezgîn. Di vê kartê de jî divê nexweşiyên ku bi wan re hene, kîjan dermanan bikartîne, alerjiyên wê, agahiyên ragihandinê yên malbata wê û navnîşana wan û her wekî din hemû agahiyên rewşên lezgîn jî hatibin nivîsandin. Ji bo kesên temenmezin û ji bo astengdaran. Dermanên wê karta agahiyên rewşên lezgî. Di vê kartê de divê nexweşiyên ku bi wan re hene, kîjan dermanan bikartîne, alerjiyên wê, ekîpman û protezên ku hewce dikin û agahiyên ragihandinê yên malbata wê û navnîşana wan hatibin nivîsandin. Ji bo heywanên ku li malê tên xwedîkirin. Qeydên wan ên vaksînê, derman, materyalên alîkariya destpêkê yên tibbî, toq û qayîşa kaşkirinê. Bo ku piştî erdhejiyê jiyana me careke di normalize bibe û qet nebe xesara madî bê telafîkirin, sîgortaya mecbûrî a erdhejiyê ya ku ji hêla daskê ve tê çêkirin divê em teqest çêkin. Pitik û zarokên ku hê nû dest bi meşê dikin. Dergûş an jî cihên ku zarok lê radikevin, ji bo ku ji rîskên mîna bi ser wan de şikestin, qelibandin û ketina alavan bên parastin, divê ji şibakeyan, ji dolabên bilind ên ku bi cihekî ve nehatine zexmkirin û ji bo refên dolaban dûr bên dayîn. Zarokên pêşdibistanê û yên ku di temenê dibistanê de ne. Divê ji bo zarokan li her odeya malê cihên ewle bên nîşandan. Divê tevgera ku wek bikumişe, xwe bistrê û xwe bi cihekî ve bigire li cihên ewle yên ku tên diyarkirin bi awayê tetbîqî ji zarokan re bên nîşandan. Kal û pîr. Divê tevgera ku wek bikumişe, xwe bistrê û xwe bi cihekî ve bigire li cihê ewle yên ku tên diyarkirin bi awayekî tetbîqî ji kal û pîran re bên nîşandan. Astengdarên fizîkî. Li kêleka cihê ku lê radikevin û heke hebe li pişt kursiyê wan a bi teker, çenteyekî zêde yê rewşên lezgîn û bobelatan deynin. Divê di berîka kincên wan de pîpikek hebe. Di kêliya erdhejiyê de. Di kêliya erdhejiyê de tişta ku herî pêşî divê em bikin ew e ku divê em sekan bimînin û alîkariyê bidin kesên derdora xwe ku ew jî bikarin sekan bimînin. Tevgerên giştî. Tevgera bikumişe, xwe bistrîne, xwe bi cihekî ve bigire ye. Di her erdhejiya paşhatî de jî divê em pozîsyon û tevgera bikumişe, xwe bistrîne û xwe bi cihekî ve bigire ji bîr nekin û ihmal nekin. Mal û ofîs. Heke dema ku hûn li şaneşînê bin erdhejî pêk were, bikevin hundir û biçin cih herî nêz ê ewle û li wir tevgera bikumişe, xwe bistrîne û xwe bi cihekî ve bigire pêk bînin. Di wê kêliyê de li şaneşînê nemînin û xwe ji şaneşînê navêjin. Heke dema hûn di derenceyan de bin jî erdhejî pêk were, hewl bidin ku hûn xwe bigihînin qata herî nêzîkî we. Heke hûn bikarin xwe bigihînin qata herî nêzik jî, li wir cihê herî ewle peyda bikin û li wir tevgera bikumişe, xwe bistrîne û xwe bi cihekî ve bigire pêk bînin. Heke di wê kêliyê de hûn nikaribin xwe bigihînin qatekê jî li cihê xwe bimînin û bi caxên derenceyan ve xwe bigirin û li wir tevgera bikumişe, xwe bistrîne û xwe bi cihekî ve bigire pêk bînin. Heke dema ku hûn di hundur de bin erdhejî pêk were, ber bi derenceyan ve baz nedin. Heke dema ku hûn di asansörê de bin erdhejî pêk were, di cî de hewl bidin ku hûn xwe berdin qata herî nêzik û li wir cihê herî nêz ê ewle peyda bikin û tevgera bikumişe, xwe bistrîne û xwe bi cihekî ve bigire pêk bînin. Di kêliya erdhejiyê de û piştî erdhejiyê qet li asansörê swar nebin. Sînema, şano, stadyum û cihên îbadetên olî. Di cihên mîna van deverên ku qelebalixin de, xetereya herî mezin ew e ku dibe ku di kêliya awil a erdhejiyê de panîkeke mezin pêk were. Heke rîska wê ya pelçiqandinê nîm be, li cihê ku hûn lê dimînin tevgera bikumişe, xwe bistrîne û xwe bi cihekî ve bigire pêk bînin. Heke di kêliya erdhejiyê de hûn li derve bin, ji avahiyan, ji daran, ji bihorkên jorên, ji piran, ji sultûnên ceyranê û ji têlên ceyranê xwe dûr bixin.
هکه د دما ارتهجیه ده هم به عربیا خو دره دبن هیدیکا و به آوایی که بالدار عربیا خو بکشینن قراغا ره و بسکنن خوش ستون و تیلین جیرانه و خطرین دن دور بخن حتی که هجاندن بقده دناوا عربیا خود بمینن آستنگدارین فیزیکی تفگرین کجبو وان روشان بین کرن به آستنگ بویونا فیزیکی را گریداییه وک نمونه هکه د دما ارتهجیه ده هم به تنا سری خواه بکارن جه کرسی خویه بتکر بلز رابن و لجهه که اوله تفگرا بکمشه خو بسترینه و خو بجهه که و بگره چیکن و پشتی که ارتهجی قدیاج جی هم بکارن دیسا رابن سر کرسی خویه بتکر و دمه هندکارن و ها بکن لیبله هن آستنگی فیزیکی دبک و دستور ندن که اف تفگر بین کرن و دمه جی دویل جهه که اوله هندکر کرسی خویه بتکر آسه بکن و حتی که هجاندن بقده سری خواه و سطوی خواه بپاریزن هکه هون لنخوشخانه بن تکیلیه که وحاده ببالی فکی روی خواه بگرن دا که هم بکارن خوش تشتین که ضراره بدن و بپاریزن و با آوائی که سکان لبنده بن که هجاندن بقده پشتی اردهجیه ده سری ده خواه پشرجی کسی نیزی خواه کنترول بکن و لی بنیرن بیکا دلاشه وانده آنجی دلاشین وده برینداربونک هی آننا هکه هم ببینن که برینداربونک چه بیجی یکسر آلیکاریا دستپیکی یا طبی پیک بینن مال کنترول بکن بیکا شواتک درکتی آننا هکه شواتک درکتی به و نه شواتک زیده مزن بجی به توپ شواته لگوری ریبازا کردگرناقه به هول بدن که هن آگر بتمرینن نهاجی جبو و امه و کردگرناقه به نشان بدن قارتک بکشینه قارتکا متالی کول سر توپ آگره زوره بدنه و بکشینن بره و بده ایگر بره خورتو ما توپا آگر بدن چافکانیا کو شوات جه درکتیه برشینه توپا ایگر دودراهیه که دیار ده بسکنینن و بره بایه جه بدن پشتا خواه و بوی آوائی برشینن چافکانیا ایگر بمالینه حتی کو آگر بتمره و کو هنجه که دمالن به توپین ایگر تفگرین وصا بکن و ماده یا که هنج توپا ایگر درشینن لقادا ایگر بلاف بکن هکه هن نکاربن مداخله ایگر بکن چانته روشن لزگین و بوبلات هلدن هر کسی درخن دروه و آواهی تحلیه بکن دما تحلیه کرنه ده حمود درین که هنجه درباس دبن پشتی خواه بگرن هکه بهنا گازه به و آنجی هندنگه که مینا فشنی و پفکرنه ببهیزن جبو گازا خوزایی شباکه وکن جا آواهی درکون و وانه گازه یا دروژی بگرن جبو توپ پیشگه یا کل پگه دناف دیه جدادان طور گازه به قط بکن شباکه و شانشینان وکن و جا آواهی درکون هکه هون هایدار بن کود پرگلا جیرانه ده خسارک پیک هاتیه آنجی گمانه که وی یا وسا هبه ده سری ده وانه یا گازه بگرن و پشتشی شالتر سرکه یا جیرانه بگرن هکه دلوله این آوه ین دناف آواهی ده خسارک پیک خاطبه دوه هون وانه یا سرکه یا آوه بگرن جبو که خط این راگهاندن آسه نبن لسر اپراتورین خواه تلفونان بنکن جهکی حتی کج دسته و به سپانین وک SMS و ین کو به اینترنت دخبتن بکار بینن جبو کو عربین آلیکاریا لزگین با آوائی که لز بکارن خو بگیهینن جهین بوبلاته تقاز و تقاز هری کم 6 ساعتین آول عربیا خو یا شخصی بکار نینن و در نکوین ترافیکه هکه هون دبن قابلان ده بمینن سکان بمینن نفتک آنجی هسته بکار نینن دوی خواه به دستمال که آنجی به پرچه کی جلان و بنخمینه پیشی بانگی دروه بکن هکه این دروه دنگه و نبهیزن جی بردوامی قیرکرنه نکن بکور آنجی به تشتکی متالی للوله که آنجی لدواره که بخن آنجی هکه لگل و هبه لپیپه که بخن و بوی آوای حول بدن کو این دروه و ببینن خودین حیوان ماله پشتی اردهجیه که لهمبری حیوان خواه بصبر بن او جی مینا مروفان به اردهجیه را راگشیه که دجین و جبو که وگرن حال خوی نورمال ده دمک جبو وان جی پیویس به
Avên ku em ji mustiqan an jî ji derve dadigirin, berî ku em depo bikin, divê em pêşî wê avê paqij bikin. Bo paqijkirina avê ji bo her lîtreyeka avê di dilopên xer û ya ava kincan a ku bê bêhn û bê pêşok e divê bê bikaranîn. Berî ku hûn vexwin teqez nîv saetî wê avê wisa bisekinînin. Piştî erdhejiyekê hewl bidin ku hûn li gorî demên xwe yên asayî dîsa xwarina xwe amade bikin. Ev yek qasî ku bo başiya we ya fizîkî girîng e, ew qas jî bo başiya we ya derûnî jî girîng e. Di serî de materyalên wek miqilk, tepsik, îskan, çetel, kevçî, kêr û her wekî din peyda bikin. Hûn dikarin li ser tifkên ku we ji kevir an jî tuxleyan çêkiriye xwarina xwe bipijînin. Dibin darê de li ber giya û nebatên hişk agir vê nexin. Di hewayên bayî de û li cihên ku bi awayekî şidayî ba tê û bahoz radibe agir vê nexin. Di nav konê de an jî li nêzîkî konê bi tu awayî agir an jî tifikê vê nexin. Rewşeke lezgîn an jî bobelateke ku ji ber erdhejiyê biqewime, dê li ser her kesî him bandorên derûnî jî çêke. Tirsa ku dê bûyer careke din dubare bike. Hîsa neçariyê. Gêjîtî, nermjokîbûn an jî xwe dibin tadeyeke zêde de hîskirin. Tunebûna dilçûyîna xwarin û vexwarinê, êşên serî, li ser singê hîskirina êşê, vijikî bûyîn, êşa mîdeyê, xelandina dilî. Di rewşeke wiha de şerm nekin bo ku hûn ji derve ji keseke profesyonel alîkariyê bixwazin û serî li wan bidin. Di rewşeke wiha de hûn dikarin serî li komeleyên jinan, ên zarokan û şaredariyan bixin û daxwaza alîkariyê bikin. Ji bîr nekin, dema ku di derbarê pirsgirêkên we yên derûnî de û di hêstên we de têgihîştina we çêbe û hûn ji van vexuyanên xwe haydar bibin, ev yek dê ji bo çareserkirina wan pirsgirêkan bibe gava awil. Piştî erdhejiyekê, zarok dibe ku ji asta asayî gelekî zêdetir dibin bandorê de mabin û ji hêla hêstî ve zerar dîtibin. Bertekên ji asta asayî zêdetir normalin û piranî zêde dom nakin. Ji tarîbûnê tirseke zêde, mayîna tenê û cuda li cihê xwe rûniştin. Xwe bi malbatê ve girêdan li hemberî kesên biyanî çêbûna tirsê. Dibin xwe de rîtin, mijandina tilîkan, dîtina kabûsan, dema ku ev vexuyan bên dîtin, hin tiştên ku divê bên kirin jî wiha ne. Di derbarê bobelatê de, zaroka we çi hîs dike jê bipirsin û pê re xeber bidin. Hêstên wê parve bikin. Tim û tim destê zaroka xwe bigirin. Ji bo hemwelatiyên ku nikarin alavên xwe ji avahiyên rûxandê an jî yên ku xesareke mezin dîtine tehliye bikin, vaxfa alîkariya civakî û piştevaniyê alîkariya bêgerew a pereyan didin. Ji bo kesên ku di avahiyên wek xesareke giran an jî xesareke navîncî dîtine hatine tespîtkirin de rûdinin û xwediyê malê ne an jî yên ku di kirê de ne jî afat bi awayekî bêgerew alîkariya pereyan dide. Piştî ku xesarek pêk hat şûn ve, di nav 15 rojên karî de li ser nawenda bangevaziyê ya daskê bi telefona 125 an jî li ser malpera dask.gov.tr û an jî bi rêya şîrketa xwe ya sîgortayê xesara xwe rakînin. Hûn dikarin sepana şaredariya mezin a Stenbolê ya bi navê li hemberî erdhejiyê têk neçe Ango depreme yenilme li ser App Store û Google Playê daxînin telefonên xwe yên mobil. Ev sepan di derbarê avahiyên we de raporên texmînî yên xesarê dide we.